iti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Maribanang, tulungan ta ni Mari Tuyang. Kaasim mo ti panagbiagda nga agasawa. Nay, apay aya, kat agpapada tayo laeng met iti panagbiag. Ay na, kimaro ti kinariga ti panagbiagda. Kasanaw, ultimo bugong, awananda. Ay unay met a panagbiag daytan. Iso at tulungan talat taidan no umay da dumawat. Iti bugoong. Oray anya ditan Apay, awan trabaho ni Badong aya. Kano si Mardang di construction a pagtrabahuan na di ta kalsada. Aya, Wan nga raw da. Iso akaasida. Ne, apay ang makaluluwa dagiti matamken ice mo, pare. Ay, talaga mo't ang makaluluwa, pare. Ay, apay na! Ay, kasi kami nga rod kinituyang ka. Ay, dunggan, pare. Hawanan trabaho. Ay, una, nadamag ko nga awanin. Awan maisa ang miyakanan mi, pare. Ay, basta ya. Ay, Banang! Woo! oh, Banang! Umay ka dito. apay aya. Ay, ikaman iti bagas ni pare Badong. Awan kano ti kananda. Mabit laeng, tay nakmangala. Ay, nayo na mamare. Tapamigat mi payain. Na- Nangag na nga, pare. Ay, nangagnan sa. Saan mo't atulang ni Banang? Iraman mo pa'y gaya mo, ti pangal daw may, kini kumari matuyang, mare. Nangag naman nga tan, pare. Ay, nangag na. Di kagdana. No adda taraken mo dita, asan mo akay kayat kwaraw. Itad mo laengen kada kami kinitatam abadong. Anya, tara ka na saan ko akay kayat. Jay ngay taraken mo anak taw. Nakusim amangan, managsakay, wano agtrangkasaw. Itad mo kada kamay. Kastagayam ti kayat mo asawain. Wan, taawan si daan mi kinitatam abadong. Kasi kami maut. Ay, kasi kayo mo't talaga no kasta. Ala, itiliwan kayo man iti sidain niyaw. Ay na, nagsayaat kan kwaraw. Jay titiliwan. Jay upa. Nagkutong matan. Jay mo't dakdakulan tadwa kami kinitatam abadong agsida. Sige. Gaputa maasya kada kayaw. Mang tiliwak iti mas dakdakil amanaw. Kasta ay, agyaman ang akwaraw. Kunakit aman ang ngaasi ka talaga. Inteng, madanaganag. Tapay mo't. Ay, umay to ka di manen dumawat ni pari Badong iti kananda bagas. Sapay may ibusan di bagas ta. Ay, bay amlat ta ka di. May mati tumulong iti pada ataaw. Kasanungay, no kanayon mo't tanti umay da panagdawat. Ay, saan? Kinasaritak ti kumparek a kontraktor. Alaan nanto ni pari Badong at trabahador na. Oh, Ay, nasaya at ano kasta? una. Narigat. No, dawat ti amuna. Adan trabaho ni Mari Tuyang, Maray. Ay, adan? Wan, insarak ko iti trabaho. Iso ang makitam to nga glinis-linis dito igid ti kalsada. Ay, nasaya at mo't ano kasta, Maray. Tinulungak tanarigat mat no jay lagdaw-daw at aramiden da. Ay, katuwan Adan trabaho ni Kabadong, adamot ang trabaho ni Mari Tuyang. Ay, urayak la na bang aran, Marikwanang. Uray siya, naragsakak, tadan trabaho da adwa. Agtal na damot siguron dumawat dawat iti kompormila ditan. Nagmayat ti trabaho ni Tata Badong ang kail. Katwa na. Day tati mayat. Nakita ki Jay ilay. Ang maapay ngay. Saan mo ito na pumampansain? Na, baka nakalipat siguro. Wano, hindi ka nakita. Anya di nakita. Nagsabat kami nga raw. Oh,
Na, anda nga taar-arap na wano, di na ka na big bag. Nakita na ka talaga. Ah, Talaga lang nga di na kita pansinan. Nagbalbaliw mo ni tata ba daw? Itatadang trabaho na. Ala, agtrabaho kayo. Nusan kayo agtrabaho, i-report kayo, ije kangatwan. Ay, saan mo Maray, kastoy gayam ti trabaho bita para manmandar. Ayun maray. Apay, anya ti panagkunayaw, para linis aklaan. Ha, siyak ti para mandar. Ay, isumot lagayam anak kalablabaga dagiti kukob. Kan negative dog. Koko kada iti para linis dagitoy kokok, maray. Koko tibak nang apara tudo iti rombang nga aramidan dagiti babaunan na. Wala, mala, aglinis kayo ijay abanda. Walisan yaw, darasin yaw. Won, dita. Agasam day tapa nang ibabaon mo kadakwada, maray. Ay! Awan ti aglinong linaw. Uminom ka na lang, madam. Ay, sana mabalay. Madampay gayam ti awag daken ka, maray. Ay na, sa balikan at talaga. Nag-level up kan. Of course! Naipromote adagos ni Marituyang maray. Ay, isumot lagayam a para babaon latan. Idilimabas di titersina, nay, nagngatumotan ti ulonan. Aya, saan pa yan adi titersinak ti paggatangan na? Sa dinungay. E di dakala kantina. Ay, talaga nga ron ang nagbalbaliwan no kasta. Naka-shoulder bag pa'y alimabas. Ah, madam nga ron ti awag daken kwa na itan. Ay, kasta gayam ti ugali day jay ako marita. Saan natan nga am mo? No kasta nga da kwarta na. Win nga ron idi pasaray awananda. Kat inal daw nga umay da dumawat iti kananda. Ngam ita ta isudan ti addaan, saan dan nga am mo da tao. Ay kat baybay amon, maray. Tinapatag, natulungan ta ida makalungaw iti kinarigat ti panagbiagda. Paribadaw! Woo! Paribadaw! Da. Ay, apay tulangan ni Paribadaw tadi na pulos talyawanan. Hay? Woo! Ay, talaga adi na kan am mo dayjay akong parem. Isabaybay amon. Di nakamam mo? Kano manipod pa idi panawon ti gubat ket agkumpare kami. Di nakatamam. Oh? Kasta nga ro, dagiti nakaraman iti basit lang alung aw iti panagbiag. Mga no, dinak nangag. Oh. Agpadpada da nga ro ka ni Marituyang. Apay kasta ni Marituyang? Saan apo mampansin? Saan na kami mutin nga mo ka ni Marikuanang? Nagbalbaliw da nga ro din adwa? Iso baybay amon. Anya nga iti maaramidan ta, no saan da tayo mutin nga mo at imulong kadakwada, idi panawan nga agrigrigat da. Anya itayan tikat gatangam, Jane. Siyampo, kagawad. Aywan anya. Aguray, tagaw atak tikat gatangam as shampoo. Pudno gayam ti inistorya ni Madam mi atuyang. Anya ti inistorya na kan ka, tagkatawa ka. Jak ibagbaga kagawad. Ibagam mo tin atap na mo. Anya kanidan kaya? Inistorya na kada kami, anangisit ka no ti kilikilin. Anya, ay unay mo tin, tamasapol na pa yung istoryaan day ta kada kayaw. Kitno nagado kami anang istoryaan na kagawad. Kalpasan at tinulungak. Kasta ti aramidan na kanyak. Ay, tinulungam aya kagawad. Kano siya kinangisarakan ko anay ti trabaho. Ay, kasta gayam. Apay ngay anagmadimot dagiti istoryaan na may papankada kayo kin ni Kapitana. Jakman ammo ti ugali day di ako marimay.
Nagmaday at talaga. Ay nakagawad, adupay dagiti inis istorya na kada kami. Saan la aday takinangisit ti kilikilem. No istoryaan na anangisit ti kilikilim. Anyamot ngay nga rutis istoryaan na maipapan kanya. Makita kla day jay at tuyang ay. Agngar-ngaryot ka magtan, Maray. Ay, wala. Ay, makitak to lang, sa bagay. Sino mo't nga iti saan ang makaungat? Kalpasan na tulungam, idi nakalungaw iti panagbiag na. Tila istoryaan na matan kadag iti tao. Maipungot-pungot ko day jay ko naktumot. Ha! Ipungot ka! Ayan na nga itay sweldaw ba daw? Sweldo nga. Na, kano nagsweldukan? Ayan na, Ay awanin na. nangipanam. Intayak iti sugal, kitawanay. Nabak. Unay kamutan. Apay nga insugal mo amain. Kitsigangay. Ayan na ngay madyasuldan. Anda kanyak. Makitam day ka kwarta. Nagadan. Nangalami ti dayta. Saan ka nagtagtagaray? Nangalami ti dayta ko na. Kwartatan day to iba daw. Kwartatan. Katuan. Adong ti kwartata. Uray agkuy-kuyakoy talaktan ngagmalmalam. Tais istorya ni Nana Tuyang may papankan ka antay. Nay, anya ngay dayta. Nangag ko ngay bagbagana, asaan kamat kanon nga digdigaws. Na, Agpadpada kayo kano kiniangkal. istoryaan na ti kasta? Unantay, nalawagan ng ngagkaw. Na, manaw asalup ti bagas ti inted ko kadakwada. Idi awan apulos ti kananda. Ita, per dyan na kon. Imbagak lang tinangag ko antay. Nasaya at matanangag mo, kwarog. Ha, amok mat itan, no anya ti aramidan. Ha, imposible mat asaan ka lumabas dito balay. Ay, lumabas ka laang, ay makitam. Ha, Sino ti padpadaan ang banhang? ay dayjay man atuyang. Agasam, tila istoryaan na di tarwar. Istoryaan na adi kag digdigos akas kanya? Ngay, amumot gayam day tangay naramid na. Kasta ba't asigod na di ako marim? Ket ita, makaungat kan. Padpadaanak nga rod, alumabas dito balay. Ay baybay amon. Agpulon tao dagiti kakasta at tao. Ay marwam, no baybay-ak. Ay, istresim lang ti bagim nga agungat. Baybay amon. May santo nga aldaw akasapulan na di mo matultulunganin. Ay, jak tumat ida amamon Nay, tatabataw. Apay ang nakadumog ka na magmag na. Ay saan ka man ngagdamag-damag kwarag? Naungat ka pa yan. Eh, Agdamdamag aklang, mate. Sigud mo't asan ka ang nakadumog no magnaka. No magnaka iday, uray mula ipukpuk ka ang nagswildukan. awanin ti pukaw ko ita kwarag. Saan kayo pa'y siguro ang nagswilduan niya? Awanin ti trabaho kwarag. Ha? Ay, awanay. Nay, apay ngay. Awanay. Nagrungab ka matayin. Apay nga awan ng trabaho. Nagikat ka kaday. Wanaw, inikat da ka. Awanay. Awanin, inikatan ni Paribadong iti trabaho na. Ha? Apay nga ang gail. Nagmayat ti trabaho na ijay ili iday. Ay, kasanaw. Kano agsusugal mo't ka no ti aramiden da. Ado mo't ti panaglangan na. Sugal mo't ti aramiden na imbis nga agtrabaho. Awan Sayang ang around. Ay, talaga asayang. Iso nga ita. Awan man din, ti trabaho na. Isumot laga man nakadumog, iti nagsabat kamay. Imbag ta dinak pa'y nadumpar.
Ilikat da ni Marituyang iti trabaho, maray. Ne, hapay ngay. Anya tinapasamak. Kasanaw, kinisayan na ti sweldo dagiti trabahador abambantayan na. Kayat mo asawan. Kinupit na dagiti daddo maasweldo da. Wen, kasta ti damag kaw. Kat, kasano ngayon ni Marituyang. Adda di tabalay da Mabain arumwar. Ta isulangan ti pag-iistoryaan dagiti tattao. Ay, nagpulo nga agpaiso. Kasta kat ti ibagbaga ni Inteng. Duwadan ken ni kabadaw nga awan trabaho na. Kaasi damat. Ay, di dalaangan umas asidag kada kami ken ni Inteng. Ay, uray siyak mata. Pulos asaan ko ida atulungan. Kalpasan a dinadaulan nak. Ay, pulos adya kon tulungan. Ang Maray, kaasimot ni Marituyang anak katugaw ijerwar ti balayda. Awan baby ang kukunkwana. Ay, maasya nakmutan kan kuana. Ay, mabit lang, Maray, tapaya-payak. Ay, saan? Amangan umay ditoy. Nay, umayan na talaga, Maray. May matadagos. Ay, awat siguro maisaang dan. Wan siguro urayan ta Denggan tano anya ti ibagana. Kukumaray! Pakawanan da. Agpakpakawan ka matadagosan, maray. Anya ayat inaramid mo abasaol. Ay, mas da awak man, Marituyang. Kaano pinirpir dyan kayo, iday? Anya pay. Saan kayo nga am mo idi ado ti kwarta? Ang itatawanan kwarta bikin ne badong kaw. Di na kami amamaw. Katanya ita. Ala, bayam nga ituloy na ti ibagana, Marikwanang. Ay, katulungan da kami kumamanan. Naamiris ka ngawan sa bali mabalin ko nga asikgan. No sana na kayo ako kumaray. Ay. Anya ti makunam, Mare? Mabit lang man Marituyang. Tagtong-tong kami kani Maribanang. Maray. Aday ta. Nagtungtong kami. Ibagamon aje nagtungtungan ta, Maribanang. Marituyang, nagtungtungan may atulungan da ka. Takumari da kaket nga rod. Katsapay kumaa. Tasaan na kamin tumanan apir dyan. Ay, nagyaman ako kumaray. Agbali na kun anasaya at ako mariyaw. Ikarik dayta kada kayaw. Ay, thank you. Ay. Ay, nanatoyang. Adaman, when no awan kwartam, talyawam lata, dagiti ko kumaray. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, di MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Kapitan Enteng. Anya? Sakti aglaba ka dagiti namurngan tabanang. Ay na, agpipikal nga ro dagiti ramay ko. Nang runa no kasta abigbigat. Iso asikapay laang taglaba. Ay na, sapay nagado dagiti malabaan. Dagiti maong apantalon ko. Shorts, t-shirt kan kalugong. Plus blouse mo. Kan dagiti pandiling mo. Kan Ay, di mon bilangan pa'y dagiti labaam. Ingkakit aglaban. Katnay, mapanan ti oras. Ay na, imbes ko maasikat ti aglaba ken aglutaw.
Tapno day talamangan. Kain mapanak iji barangay hall. Isulat ti aramida kuman. Na, mapan kakadewan no saan? Ha? 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 Ikwa, sige. Mapanak ko. Nagrigatin aya, ti awan katulong na. Ay, awan pa'y maibaon nga aglaban no kastoy. Nay, haray! Ah. Si Kamag kayang ti paralaba. Nay, pandiling pa na tayo lablaban paray. Na, ay nagkapwa manin abigbigat ang mga asar, ah? Nagapwa di ta maliklikodak Na, Amon paray, no siyak ti sika. Jack ipalubaws nga pagbalinan ni tuyang kaw nga under di saya. ay, uli magkaman pare. Apay, no aglaba ka akas kanyak alalaki, kaya't naasawan under kan. Ha? Ay saan? Anya, Ay no awan importante nga umay mo ibaga. Ay agawid kan. Di nakman umay disturbuan nga aglaba. ay, under di saya ni parenting nga talaga. Isuki din ti paralaba, kadagiti mo ring dangasawa. Ha? Kaya't namot siguro at tulungan ni Maribanang ang mga numarigatan nga aglaba. Ay, talaga kiding under di saya ni parenting. Isuti mo, maray. Apay, sika, saan mo ka di atultulungan ni Marituyang nga aglablaba kadagiti murangyaw? Ay, never, maray. Saan ang under di saya, akas ka ni parenting? Anya? Amin na mo rin may kanituyang kaw. Isaw, tiaglablaba. Sana may bagay, no siyak tiaglaba. Tasyak ti lalaki. Agtal na kayo mamay, tataba daw. Ha? Apay nga siyak. Lalaki akmay, ngamsak matiaglablaba ka dagiti badaw. Ngarod Ay, kat siyempre tawang mo't asawam. Ha? Sa nga gapsoon mo't tayo, dagiti badbado ang malabaan, to yan. Nabayag nga minin na di ka naglablaba. Naglaba ak itay kadagiti badaw. Ang nabanugak mo taon. Isu asikan ati mangilaba mo't kadagiti badaw. Ura italaang. Anya? Apay, trabaho ay at ilalaki day ta. Sika, tasika ti babay. Na, anya ka mo taon. Amin tayaw, mabalin na taglaba. Sakla nga ya, nagadulakit din nga mo. Di ko nam kiday, masadot ka nga glaba. Anya? Nagkapwam nga'y maribanang. Day, sigamot gayam day ta Marituyang. Naggapuak madita klinik. Napanak nagpa-check up kan gimatangak matan iti agas ko. Aya, Ay, agpipikal mat nga minan dagiti ramay ko. Ay, jakpay makalaban iti husto. anya. Ay, naimbaglakit din Tanapilit ko ni inting nga aglaba kadagiti mureng may iti inaldaw. Ay, naimbag ka pa'y maray. Tamapilit mo ni kapitan nga aglaba. Ngem ni ba daw, ha, pulos? Di na kayak ti aglaba. Anya? Ibaga na pa'y kit di asaan na kano abagay ti aglaba. Ngem siya, bagay ko kanaw. Hiso ang masurunak. Na Inteng, ano sab asikalatan ti aglaba, Di ka agdanag. Tailutuan ka itinaimas asidaam. Anya? Apay, di pa'y naagasan ti saksakitan dagiti ramay, mao. Ay, saan pa'y nga rod? Ay, una yan. Sa padyak kaya't ti aglaba ko man mabalbalin. Taapay ko Anya ti makagapaw. Ay, kwa? Ay, awan. Ay, mga no ilayat mo manan ti balunay. Na. Masakitanag. Uray saan anak diso. Inteng? Ay, iso siguro nga agsaksakit dagiti ramay mo. Ta balunat ti amom nga igaman. Iso akasta, kan ilayat-layat mo pa'y. Na Nagatumot ilablabaan nyo ita ang kalinteng. Ay, sika magaya po, Rob. Adamat awit mo apalanggana kung badbada. Badok dagito yung gail. Umayak man maaglaba dito yung karangan. Masaysaya at di tao, tado ti danaw. Ay, umay ka nga, Rob. Tapno ada kadwak nga aglaba. Mabit lang ang gail. Videoan ka man, ta i-reels ka. Ay, saan Ha? Dahil tati di mo aramidain. Ang mga no ada makabuya. Kantsawan da. Ha? Kas kan di pare ba dong? Ay na.
umay nakit kan-kantsawa na idi aglablaba. Ay, dandanik la siltukin. Apay, anya ti bagbaga na ya. Ibagbaga na nga under di saya ka. Ngaming, sikat ti aglablaba. Angkal? Una namanin ate kastan. Nalaing nga ron ako man, tiyaw. Awan nga min rik-rik naan kahit ni Marito yang asakit na. Isu nga isulatan ti aglablaba. Kahit pa banjing-banjing ni pare ba daw. Gumatangak man itilakom nga agas, marikwanang. Para iti anya, Maray. Tumarag kumaa, pangikat iti sakit daytoy imak. Itala mariknak nga agpipikil. Ay saan basta-basta nga agtumarkalatan iti agas, Maray. Mapan ka pa agpa-check up iti doktor. Tapno ammom no anya dayta sakit mo. Sakbay nga agtumarka iti agas. Kasjay. Tikunak agpada kami iti sakit kini Maribanang. Wen, kasapulan nga agpa-check up kamet. Uray ko nam nga agpada kayo iti sakit ka ni Maribanang. Ay, sige nga rod Maray. Agyamanak ta imbagam. Wen, husto ka Maray. Inteng, si kamat ti agluto iti pamigatan ta. Jak makaigam iti kutsilyo apagukis ko iti patatas. Ay sige, siyak ti agluto. Siya kaun ti agukes. Pasensyakan, takas to'y matandag iti imak. Wen, siyak aminain. Anya matan ti kastoy abiyag. Masuron ka kade. Inteng. Ay, nagadumanan ti lalabaak. Ules, badaw, kaskada kortina. Ay, kaasyak dito ya. Ay, ibandik ko sa langin dag ito ya. Ay, sos! Adumanan tila ba ang paray? Talagang under di saya kan? Ay, umaynak manin as-asarin No, under di saya ka, paray. Ay, saan? Saan nag-under di saya? Under di saya ka, paray. Ay, pumanaw ka dito, day. Ang mga nuan niya ti maaramid kukin ka. Disturbo ka iti panaglaba. Yeah. Wen, pumanaw kan! Nasaya at med, tanalaba am amin dagiti murang ta, Inteng. Nakaluto akon, ingka mamigatan, ta siya akon ti mangisampay ka dagiti linabaam. Diyak kayatan ti aglaba inton sumarunaw. Anya, taapay. Ay, mangkita ka iti mabalin na paglabaam. Diyak kayatin na talaga. Apay, anya ti makagapaw. Ay, masurunak ka di pare ba daw? Tunggal aglaba, kahit umay naki din kan-kantsawat, as-asarendak, gapo iti panaglablabak. Para iti day talaang di mon kayat ti aglaba. Ay, isupay numan ang danak iti aglaba no kasta. Ay, uray! Nukunak nga aglaba ka, tong palem ti bagak Inteng. Ha? Di mo ikaskaso day jay apari ba daw? Padang kalinting ka ng tibanang ijay balayta, tatabataw. Ngamay, sana nakayat ni Uncle ti aglaba. Anya? Da kayon tumot ngamay. Pasaray kantsawan yun ni Uncle no kasta makita yung aglablaba. Aya. Numuna ta maalayo pa'y lang ti agkatawa. Idinto ta maditimbong at inaramid yung kini Uncle. Ay, sorry ako araw. Jak amo akas tagayam. Kun pudnumay. Nga under di saya ni Uncle mo. Apay, trabaho ay ti lalaki ti aglaba. Alamat? No para babae lang ti aglaba, di sana ko man nga aglaba. Ang mabalin kumutlat ti aglaba, uray lalaki kasano ngay dayta? Ay, depende magkidi Dayta nga raw, iso asardingan niyaw nakankansyawan ni Uncle Kao. Tasaan nga agpapada ti panunot tayaw, taad nakas kada kayaw, asana makaawat, kan addamet ti makaawat. Madimot ngamin, timapan mo ibagbagakan ni Kapitan Enteng, nga isukot under di saya, kabadong. Gapulang tamakit-kitam nga aglablaba. Saan nga amin alalaki nga aglablaba kat under di saya. Tapno ammom,
agpipikal kano dagiti ramramay ni Maribanang. Iso adi pa'y makapaglaba iti murengda nga gasawa. Aya, Wan kabadong. Iso asumardeng kan. Makitam ti bunga ti aramid mo. Saanen akayat ni Kapitan ti aglaba? Day tapayan ti pag-apaan da kan ni Maribanang. addakan, tuyan. Ay, pinanawa kong dagiti lablabaak ijay karayan. Jak ngamin kabaulanan, nabanuga kaun. Anya, Kaslamang ngamin mapupuuranan dagiti ramay ko iti panagriknak. Pinilit ko la tinaglaba. Iso asikan ti mapan mangituloy kadagiti lablabaak. ay saan? Jak kayat. Anya, talaga di mo kayat taglaba? Nga uray jak kabaulanan. Di tuloy mo ton alaban, inton saan na nasakit day taiman. Ay, unayan ti kasta nga asawa. Di nakpayam mo atulungan. Ay, naulpit ka ba daw? Ay! Para day talang, agrungab kan. Ay, nalaman langay. Sa pagkakita ba, bakitan? Nay, tataba daw. Nakayumot gayam. Nakasusoon kayumot iti dakalabat siya. Anap no iti badba daw. Mapan kayo kadidita karayan. Awan bibiyang mau. Na, ha? Ah! Amukaon. Mapan kayo aglabay di karayan. Ay, agtal na ka man. Nay, dapat igam mo asabaon. Ay, amuklat na mapangkaglaba. Kunak man no pulos adi ka aglaba, tataba daw. Tapirmiti kanchaw mo idi kini angkel kaw. Saan nga tanga under disaya kayo matan ita, tataba daw, ah? Ay, sumardeng ka ko na, Mike. Saan ka kasarsarita? Ni, masurong kamot tayo, tataba dong under disaya. Under disaya. Ita. Ay, di ka pala sumardong, Nay. Ah, Salbag ako arugay. Nakita nakpailaag, Mike. Ay, partakag taglaba. Takbong malpas na dagos na gitilablaba ni tayo. Ang mga nod na makakita kanya. Ay, salbag kinin tikas tayo. Ay, na. Jaklay paggarok nga under di saya ka magayam itapan. Handa ka magam dito'y malikudak, maray. Anya ngay. Kunak man no babae lang ti aglaba. Ura si kagayam. Ay, kuha ngamin, paray. Agsaki ngamin nagitiiman ni tuyang ka. Isu asya ako na taglablaba. Ay, kababain pa yun, paray. Ay, awan rumbang nga ibain mo iti panaglabam. Ah, Kasapulan data. No, anda kakasta, apasamak iti paralaba. Wano ka ni Marituya. As ita, nasakit ti iman na ako na. ay, sa bagay ba't kindi, paray. Ay, na. Nagrigat gayam tinakantsaw no maminsan. Ay, wala. Hey, mapadasa mutan, tinapadasak. Nakantsaw ka, idi. Tagayam, oras si ka kit aglaba. Ay, paray. Pakawanan na ka. Itakla na mires. San gaya marumbang tinararamid cooking ka, iday. Isa pakawanan na, paray. Itakla na mires. Ay, mala. Very good, ta naka-amiris ka. Ay, tatabadong! Nalaing kayo ako mantyaw iti padayo a lalaki nga aglablaba. Anya nga ita, da kayo mo't ipinaglaba ni Nanatoya. Mayat kit di ater aramiden nyo kin ni Kapitan. Taam mo yung atulungan dagiti asawa yo. Ala sigay! Diton tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Eliasya Tumling. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonah Rebutazo. May sapay asagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Di
paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Namin anukan ang nagsubli-subli asim makdaw kwaraw. Jak pa'y ngamin na puno di pagdigos ni Uncle Kao. Ay, agdigos mo langan ni Kapitan. Una na, pinilit niya antik ngagdigaws. Ah, rumbang lang. Makitam di aso kay di kusina ta. Apay day jay nga asaw. Idadadangan ni antik ni Uncle ko iti pagdigos na. Ay, katwan na. Nukas taaman manung agdigos ni Uncle Mau. Masapaw ang maidadangan iti pagdigos na. Napan ka lang si Macdo iti danom, manong nga oras mo jayain. Nagistorya kami pa'y kinikwarog ah. Nagado ka ti pakis istorya mo natatawa ya. At danadamag ko kinikwarog ba daw? Anya day tangay. Agdigos ka naw ni Kapitan. Anya. Good news day ta. Kita man, oray si ka maragsakan. Talaga maragsakan na ka. Mayat day ta damag, tuyang. Amin tayo abo marangay, kat maragsakan. Tagdigos mo't laangan ti Kapitan tayaw. Kasimot ni Uncle ko antay. Pero may tipigirgir na. Malamin pa lang kat nagpudot matjay pinagdigos na. Kitaan ni Uncle Aw. Agin ko na lang dayta. Nagangkit samot time. Naagasan ng tiangkit na. Pat-pat tsumat. Marigatan samot nga umangas. Agangkit ako. Oh, nangag mo antay. Agdram-drama lang ni uncle mo, kwarog. Denggam daytoy. Kwarog! Anya ti kayat mo asidaan inton madamdama. Ay, uray na tang latan antay. Anya agatan. Papaitan mo ito na. Makapaluk magtikarnay, Uncle. Papaitan kunak na. Nangag mo, kwarog. Dayta ti adaangkit na. Unyag pa isaw. Saan mo tang ngagangkit ni Uncle Kao? Agdram-drama lang ni uncle mo kunak tumait. Ay, siyak ti patsam, kwarog. Kasta ti kapitan. Kadigdigos ko gayam. Nakasukat ka pa'y. Mayat-mayat lang kagawad. Kasta ko maakanayon. Kababain mo't kada kayo no jak agdigos. Madlaw ko nga men nga no umasidaga kat aputan nyo ti agong yo. Pati pa'y lapayag yo. Kat maulaw kami nga men. Itangay, saan kayo nga agaput iti agong yo? Saanan, kapitan? Nabanglo ka nga minan. Nabanglo ka nun ni Kapitan ba daw? Amaw, nanabag ko mo day ta. Isong karot na mapanak itan, iji barangay hall. Tanya ti aramid-amijay. Ay, nagkapoy ka na ya. Kino idi pa nga ibabaw na kabapan makisarita ka ni Parinteng. Ayun anya. Kung Mike, ibabaw na tamapang ko kasarita ni Parinteng. Wan, amukawn. Mapan ko man ikan iti kwartana. Ay, say-saya atom ti makisarita ken kuana ba daw? Saan na makaulaw ti umay dito barangay hall pare ah? Apay pare, maulaw ka aya ide no umay ka ditawi. Kung Mike, sumragag pa lang di tari daw. Ay, maulaw akaw. Ay, nauyaw ka mo't unay ah. Saan na bali paray? Tahan na bang luka itan? Ah. Hindi pa kahit akayat ka kasarita. Ay, hindi pa'y gayam. Apay nga itakalangarod nga imay nga pare. Maulawak nga raw paray. Ay nabanglo akon. Ay wen, anya nga ti umay mo ibaga. Damagik lang miking ka no manaw. Manaw, ti kayat mo akwarta. Ha? 5,000 no 10 arriba. Agpili ak dita? Ay kayo na, agpili ka paray. Ay! Siyempre, pilyak ti... 10 aribo! Oh! Kuna kung kahit analain ka nga agpilay paray. Apay adamdamagam. Ha? Ataw, 10 arribong paray. Ay, kandak adagos iti takwar. Ay kayo na paray. Isugayam ti kayat mo. Di itad kumutadagos king ka. Ay, thank you. Thank you pare.
Kumparitan, paray. Sigud mat nga kumpare ta. Ay, kahit at-adan ang kumparita itan, paray. Uwan ah! Naggapo kami dita barangay haul tataba daw. Why, kit iniktak na Uncle Mau iti kwarta. Ha? Inikam ni uncle ko iti kwarta na. Tapay nga inikam. Uy na, agkumpari kami gayam. Siya ngay, di nakikan iti kwarta. Isungarod na sinabat ka, taikang kamot iti kwartam. Ha? Uray siya, ikanak iti kwarta. Ay, kit na. Sus, 5,000 tayo ta. nagaduan. Saan mo na bilangin? Tamang anod na makakita. Ibulsa mo. Ay kat, una. Sigurado lang nga saan abot-bot na itabulsa ma. Tapno saan na matinag. Tataba daw. Hmm. Apay nga inikanak iti kwarta. Ay, kit na. Takaanakan nakagayam di kumpare. Ah, iwan gaya man niya. Nagpalod ka itay, itaaglod ka manan. Wan kagawad. Agarmak man, taadon tilod ka. Adun sa ti kwartam load ka load. Ibusak tilod ala ko. Ado nga agpaiso ti kwartam Danangtad kanya. Asino tinangtad ta dumawatakman mat. Diyak ibagbaga, di na kahit nga ibagat. Isekretong pailaang mat. Among kagawad. Inikan namot ni uncle ko iti kwarta na. Asino day ta o abas talatan mangtad iti kwarta. Ibagaman mat kanyak. Diyak ngarod ka no ibagbaga. Asino nga taaya day ta. Wun gayam. Mapan mo man kitaan di tabalay da kabadong kan marituyang. Taadamang mangeg ko nga agpaspasugal damot kano di tabalay da. Ha? Ay, awan ti amok di ta kagawad. Mapan mula ang kitaan. Ta ibaw bawal kat ni kapitan ti anyaman a klase ti sugal diti barangay. Nabayag gaya man akayat na ka makasarita ni Paribadaw. Taapay ka no, asan na ka akinasarita ide? Una tadyak ka nung ngamin agdigdigos, idi. Makitam day ta nagpintas nga ipikto ti panagdigos mo. Uwan nga rad. Kinamam, inikanak pa iti kwartak ni Paribadaw. Inikan na ka iti kwartam. Ada dito'y bulsak ti intin na. Kita akman. Anyat makunam. Na. Sagsasa nga ribo mat. Ay, nagadunday ta nga intinakan ka. Agsidata iti papaitan ita. Papaitan tumanen, ken papaitan tumanen. Ay, kahit naragsak ka makaawat iti kwarta. Ay, sino mo na? Maragsakan na makaawat iti kwarta. Di mo napanunot no apay nga inikan na ka iti kasta kadakala kwarta. Apay nga panunutek pa lang. Awatek latan na. Manuday ta inted na. Bayam, kwartak na ito. Bilangak laang mat Ay, kisayam tumanen. Agsala-sala sana ito doje katuday. Apay nga taan naragsak ita ni Marituyan, Maray. Uray lang kanta-kanta. Maray! Ay, kukumaray! Kita nyo jay katuday, Ay, saan aday ta katuday ti ito daw maray. Ta sabali ti kitkitaan mi ka ni Mari Banang. Wen ngagpaiso, Marituyang. Kitkitaan may day tabalayo, anaga daw akanayon ti tao. Mas daaw kami no apay. Saan ka di aday tabalay mitikitaan nyaw? Jay katuday, tanagado ti sabong na. Mabalin kayo ama panagalay ti sidaan nyaw. Song batampay daytoy sa ludsod may. Apay nga adu akanayon ti tao di tabalayaw. Anya ti araramidan dagiti tattao di tabalayo, Marituyang. Sapay dumayo pay dagiti taga sabali a barangay. Birthday ngamin ni Badungkaw. Apay, mamin ano nga ag-birthday ni Badung mo, Mare? Makabulan samutan nga ag-birthday. Nagkakanta tayo kiday kukumaray.
Intay. Apay nga ta akanayon anagado ti tao di tabalay da pari badong kan marituyang. Apay kumano ado ti tao? Apay saan ka amas daaw? Ingkamot kitaan Aha, nambarak ang mapanmangkit kita. Kat no si kati kapitan, Eh, di mo kit di biyangan ang dagiti ka baranggayam nga agar aramid iti maday. nagkunang adar aramiden da amaday. Apay, di mo mapanunot, aga puta inikanda ka iti kwarta kat adda maday nga aramidan da. Naganos ka nagsingpet to pa ni pare badong. Agaramid kit din iti maday. Wen, day tatirason mo, gaputa inikanda ka iti kwarta. Ha, ay, inteng aya, day tati pagalistuam, kwarta. Kwarog, mapan mo man la siripon no anya ter aramiden dagiti tattao di tabalay da kabadong. Di nakmat imbaon ni Uncle Kao. Siyak nga ruden ti mangibaon ken ka. Mabuti nga kagawad. Pagbutngam ko ma, Sa bagay mo't kit di kano naturod ka, Katuan mo't nga may. iso amapan kan. Sige, mapan ko kitain kagawad. Badaw, kunak man no binayadam, uray ni Kwaraw. Kituin, Mike. Anya ngay aramidin na di tarwar. Nay, kaslag sisim mo tulugaw. Ingka kasarita. Ay ikak manin na, iti kwarta na. Darasem, narigatin numaamuan na pagsusugalan dito'y balay. Manaw ko arab. Anya ti manaw, tatabadaw. Damdamagit king ka, numanot ti kayat mau, taikang ka. Ay, umay ko lang kitain. No, apay ang nagado ti tao dito'y balayaw. Alam mo, dahil tali maribaw. Tagawid kan. Ay, katuwa na. No, iso ti kayat, ma'am. Dumanan ti kwarta. Nangag mo ti imbaga ni Kwarog, inteng. Ay, pudno ka di tinanggag ko, Kwarog. Inikanak manan ni tata badong iti kwarta kang kain. Apay asikalat inik ka na. Pati siya kumaa. Anya, amom lang arudan abay-bayadan na kayo day ta kumparem, tapno agulimak kayo. Ayunan niya. Nalawag nga inaramid dan apagsusugalan day tabalayda. Walang kain. Day tatipod na. Ay, sana mabalin. Bawal ti sugal iti masakupak. I-reportan iti pula isang Ay, kain. no. Mapantapay dumawat iti kwarta. Sakbay nga aramiden taday ta. Ay, talaga nga agro-pro pa ka akwarta, inteng. Naa, Ay no, pasardagan nyo day ta asugalan. Kat saan kayon nga umawat iti uray manaw. ay, wun gayam. Day tagayam tinaskin nga aramiden ta. Ayunan niya. Ay, maglakit din tanalaing ni Antibanang nagpanunaw. Palakpakan ta ni Auntie Makastoy. Naan! Badaw, apay dagiti sumungad a pulays. Ay, wait. Ay, sus. Delikadon to yan. Ay, pagsardingam ti sugal, darasam. Ayawanin na. At dadan dito'y dagiti pulis. Tiliwan da tayaw. Ay, pare, saan na kami matapalubusan na maibalod, Ay, agar aramid kayaw iti maiparet. Ita, kabutang yu ti maibalod. Ay, iso nga ron na binayadan kayo din, pare. Ay, no amok lang agsusugal kayaw. Ha? Diyak ko mainaw awat di intad mo akwarta. Ay, saan mi kayat ti maibalod kinituyan ko, pare. Iso tulungan na kami mutin, Ay, awan ti kumpare. Uray binayadan kayo din. Uray pa'y. Isublik di impayad mo Ay, saan pare? Basta tulungan na kami lang kinituyan ka. Ta saan mi kayat ti maibalod. Anya day tasaksak doang Kwaraw. Pagdigos ni Uncle Mau. Saan? Paginaw da ito'y ni Antay. Kunak ano pagdigos ni Kapitan? Di na kanon kaya tagdigaws. Di naman kayatan tagdigaws? Ay, isumot ti kunana. Jak amaw, nuan niya ti aramiden ni Antay. Ay, awan man nga ruden ati makaasidag kin ni Kapitan no kasta. Isungarod adi na kaya tagdigaws. Tadi na kaya't nga umasidag tumanin ni tata badong amang tad iti kwarta.
Tagayam, at aramiden na amaday. Ay kat anusan tayo latang aruden at tinabangsit a kapitan. Ay, tatabadong ken na natoyang. Liklikan nyo ti madi nga aramid. Nang runa pa'y no pagdaksan ti barangay nyo. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangan.